Ebusan for aha Ghana TV GH. Mesra like, comment, subscribing, never notification so turning on so that anytime you post video, it is we will start make a be. Ghana for mchiache mu nyame shida mu nyina mo a mo do Ghana ya mo pese oman asundwe ba mu na obi a wodwina dwempa se enka bomu emra oman mu na basabasayo emma oman mu tsere ne pa ayo no nyame shida mu nyina na wo mo a omompese amano asundwe bebe mu ne nkoso bebe omanu mu de nyame ntwe omo nyina aka maako yam said nansen se mo hu se mahama we hia nsentwerefo ya kese wo mo kwa ko busubusa no nsem na awreho sem ne se invitation wo de ma sa nsentwerefo no wama MPP stations no na say journalists no am baba bebusa nyansa asem no amobi ama ho nemom NDC journalists no wodi sika ahye omomfunu ma na fe say range group van so watoto ama omu anse de ni ya omu de anso omu de omu twa nkontompo na ne abano ye no anyiri nyina no omu kan sempa ema abano omukwana ofra wonu mu na yemusen ho se wonu makoye no omukubusa no nyansa sem bi ya be man koso aba o man mu ana na wonu so ensema okan no nyansa sem wo mu a eboa se o man no enkoso na daachi Ghana so enye kra behwese ne Ofui adibropu ya na kana for se mo ahwe na mahama chese onni edobia moma no ana fei obusa Ghana fo nyina se bi enim nyansa yen kwasiafo edi ntima na basa nse na adwene mu no se mo beka ya campaign no a wode nam so a wode bae no wanka nyansa sem bia nkyere Ghana fo se me ba meye nyansa de bia na se bibia be ma mo asetem mo anya nkoso ankyere obi a atembidie ana wode tena ne platform so akese wode ye ni campaign ana wodi kan so kan se obetna so a enema obe no nyade a mo ni beso eno ndi no hwe mu no ano we nyina chi satem didie ni se wantimi ama nyansasem bia se oba obetimi aboa ma o mana koso no mokoto ama no ono kura kan wose mo yam fumso a na motoma no a ne obeye no enya de ebe mu fe lekezo no agitum se sa abam na motoma no no mo ayam fumso kasi eninti se waso modue mu a na waso mo den na mubeka ya sei wano gina ho se what the IP address system ebe kwa ko track ya na so obetumi akochire obia obeka asembia tia wono mahama no enti wodi ogbo mokoko na journalist ya mo ko chia no wane hunu nyansa busa ne se mahama nyanwo na woka se Ghana fo hia digital edition system bia no nemum enkna dokuno ane shito ane nchinam na muhia ene de hunu se sa digitalization ho e won faso ake se wuya wo ye bibi na hye wo twento krom kro obetumi abachiw no no wa dili as a criminal wono de onye criminal kro no awabo omano ne nsem a wakanin bibia edisan ekire se omano wono no ande onye criminal na afidie yesa musa no se afidie ben ena wonya obetumi dia trake
womu wo orisan Tik Tok wa womu edidi wono mahama tem no ensesi edidi na tem no everyday ben na adu nyansani ni MPP nyansafo ya no mu bu ma no ne koto office everyday bae sa everyday ya mo se edubu ahene ankoto no a mo prosecute no eno na sese mo ne ye adwuma ye o Ghana kese mahama omu se nyansani bia wo manum na obi o nyansani a wotimi kasa no wosuro no abranya ba bia wonya bia wo bia nyame enhira wo because wo edom enam se wo ye very very important ntihwe asojafo ne aprosifo ne hwanhwan a yedi wo kira kese yese wo mu de wo mu se wo mu gu anum ase dan so wo mu se edine yo na wo mo hye wo ensanchirafo na ekoya na ntimi hunu nyansa bia musa no se mahama nanado eyende de na wo beto aso na enhye ben ene wayo se Ghana ebetimi adevelopo na daachi yetimi ehunu se abrofo no so se ne wasi akoso na Ghana so ya be won kakra enhye ben ene waya ato ho na Ghana fo bon se womba no budget ya omo aye na nado budget yo mo ye ya kese sika oho akeso nyina no omo abefa omo ebecha gu mbuto mu no bibien ho a ekese oba se obema oba no edise oma no anya empumtu ana se development ya bem akwanya na nado yi ya nkeso beto aso no sesei ojeri nyina egu ho na sese obetna aso no busin a wakọgba ye billions no de na odi eyo ebia ne se wachicha ma sa information or design minister no ne wo ya ne se onfa ema design media no a onu mo nkwasiafo o muntimi enwene no na da bia o munkan kontompo no sese kese ne press conference na say meet the media no ye no senga bronye o hanka ne nkwasi aso kan nyina hanka bronye de betudwa no no wompe na mi busa say yohunu bra Kevin Tera ba Ghana no hunu no anase ma hunu azoka ayi edisai ma no a wono se obekum afanyo markings no wanda sin nam ho ana se yohonu unhunu no bia na odwan kwa brochire na mamo se no ho na mamo akase wori sei abronya didi motimtim o chi no ohuna abronya ne ho mfaso ni nyansa ene se ne osikasa no wodi watama no airan abronya didi motamu a because na mo ya ne kwase asem wo yohonu entu paso akire se asojafo adise prosifo no mo man mu no wo mo ho se NDC fo nko na ye boni a ye nkochi wo no mu say lawlessness na aba man mu no apo adise prosifo mo ho ye den na mo yesi abede o man mu adwo ama obi anya asundwe atena ho se we NDC na nam ho dia na we protected na se we MPP na we were protected na sa na ebu o man mama usafna mu sayo se we be faithful ubebo obi a ho ban na nkoso ni asundwe aba manum se afna no awoso mu no ebe ya no miama ne wo ka ye se wo be no wantimi anwo no ebe ya no miama won mu asifo nyina uka sa afna na so mu kwa so be mu asante a wo kiri ye no a symbol of akana na say asante culture ukosai ekide ohina wodi afna na ye den na say mo politics no ye di afna ni soaye enti ha no wo hwemu a mo kese mo ntimi enkase mo yi asante fo afiri mo kura o ma no ni nyina so nyina ni asante say mi busa o say sa
Nana Prempeh the second international airport no a Nana do abeya mom pese mo operate ne say international airport no. Okay. So omane yatimu no de biara me ka amanfo bebre team ase me say sebe omo a omo timi dwene konkan na omo ti de omo dwene nase no esha esene omo a omo ndwene omo a omo dokono ene hyeto ene ebia ko bia nansi sawa bi to so a omo ye okay. You don't think about any other thing no emom edoso eti ama sebio epanifo no afa yen say ye nyina no sebe saa na ye nyina yete eti wo mo dwene ma yen te se de na wo ma yati mu a ono ne pani ni timi dwa ka te se the ordinary people na me ka te this ni bi me se kono ko google ordinary na ordinary ne ema won ti ase na ono ne prefer anaso ono no address yen say ye ordinary that means say enipa no won fa yen nya hwe e na on fa yen so enya hwe. Oh, Papa. Adodan kwa kufu ado. Say wo man no. Emma mo koye demonstration ma sami jamfi mo. Ene wo mo ka ho be ka se Nyankopon kum na nado ene ba omi ama wom. As at that time, na Ghana water for a treaty nsuo e ma Ghana for potable water enom. But there is no kind down back at and say nsuo na eba wo mo plant ni mo no. As say to the extent say they have to shut some of the plants down. Now for to sika wo mo pese wo mo edia no e wo say wo mo tum 208% and some on wetimi treaty nsuo ama Ghana for no. Na do time no a na galamse ni koso na mpa me gitum se na yensu na ni wasai but me de bia me tumira no ma kire sie se abrante ya ni tiri kwabo ya ofri no ton ya wo ye minister of foreign affairs ya eni nsem hunu nti wama Ghana ya gi ani so US for nsa no yi abrante de kwaye press conference bi the press conference na okoye ya no osesa nsuo gu bottles bi mu di besi ho. I still have the pictures and the videos. So go back to your archives. Na ko check here. Hwe ensuo nani, ensuo no segu bottle de hwani. Wo wi a ene ya ko ensuo bi a wo hunu na ko sani na be compare to that of ono ne de na de be press conference no. Na bisa ho say as at that time no na etiseng. And now no December year ye ko central region. Me ne me nyanko bi ye ko baabi ne ye ko pie ensuo bi o mo fe na ayensu. Me video yi me pacho me di video no ebe man me de me nan kura si nsuo nim wo hwe nsuo na uhunu nsuo na se sabe enkobo anan kawa bi kura na wanse a uhu me nan na si nsuo nim no me video na hu me nan na se wo nsuo nim ene last week me amu hye me se me hu video bi se circulate na me check hwe ya eye ayensu kro na sabe tafrate nsuo na dani atete a tese uhu se eye nsuo mpo who say yensuo mpo na mi busa nsem mako miensa o I'm saying sorry Rafael is okay say be na ya me de pa ayi ya calibush of one wo mo ekoye as a vigilance a candle night was a day and say yan call it yan declare state of emergency me patro bo da so Ghana ha de me patro CSOs for na wo mo gangi up ejina do danko akufo ado konso no wo mo da so Ghana ha na Mr. O mi busa UTAC for no wo mo da so Ghana ha na Professor Jampo no it's alleged who ye be catch and say who ye search for grade or say whatever now ko tinti ye nyina ye dia no betum catch and say mo mu wani mu asesa e wi ase de obi a wo kwa ofa so ye nioma Obedi Ghana UTAC for boy ni as e catch out danko akufo ado friend all sorts of names e catch so declare state of emergency no and then can they sing that same song? Can they sing that same song? Obia ye come as if say wo hu de ekoso okọ some part of central regional and kwala ntimi nko school e dey ti no mo ntimi nko school because o mo nyansuo no mo de adware akọ school. Reports coming in ko ayo say manso ne mpatam oni ade amanfo top piota no mo de bi adware no mo de bi ano aduane
but bisa ho say Akufo at the time net is ana enti sa ye nyankrofo a ye campaign omo ka kire se NDC wi ni yabobo aba no na se NDC wi ni a wo mo nko no mo koye galamsey no ama wo mo wi ni ampa wo mo atie gumu a wo mo ye ne se ya nyafunyafo obi enya bi to the extent say the Attorney General and Minister of Justice etimi atro krata dia kwakoma say ye investigate yami ehun asem akozisen ehun asem akwakozisen omampani is omampani not aware omampani ya aware ehun asem akwakozisen obi aye di because dia mokoye ye no sika amugise mubotom anohoba ye bo mo ye de maamo asofo mpanifo amotena Ghana ha eti common platform na mu nyina mugusuo na mu gangi app e ka kire yen say mumma baomia na woye Muslim ne emedi anim ema reverend owusu ansa ebufu ibe ka tell say yensem hunu na mokeka no mahama ba yampa your promise him what the amamo because adwuma no mo ye wasore dem wo ma no eti mu nyina mo aye kom to the stand say me can me see me 2 million na ma kire si o because Assemblies of God General Superintendent one na ye chairman of DBN for waje post no waje bi asofo mpanifo ni nyina agege o mu nyina agege bi eti o mu nkasa wo Ghana ha na wo Ghana ni a wotie bi tie na tie ni yie yesi papa so pa ngoma so nye nanum da ni yie yemu a yeti Ghana ha o na o mampani mu ayenhwe ha edi Asanko Gold eni Azuma mining edi amani nua enese Ghana yesi yenya nsuo nomu a o mampani na busuafo mbenya nsuo anom but me kwabena Richard ya meti hei eni wo Bra Felix a wotie me me omi oni abusuafo benya bi ato anom ana etu Ghana ni a wotie a wo de ye ka na wa betena comment section ho and people never about 20 and not 20 whatever. Nobody cares. Or mine no more bono. You didn't have been out, but to perform is say or mine. 9 months. Apart from dollar now, money 4 billion, because say money bar for me. Or say idea back any single thing. I want more to I'm comparing that to Nana Danko Akufo-Addo, the 8 months in office, first 8 months. Not a flagship program, not a flagship campaign message. I want to be a free SHS. Not what deliver. Apart from that, then you might be bri akukoso. Taxes are who do abolish here, and then they keka home. The patrol 9 months, I didn't know meeting your can wasm. You cannot talk about the pad because pad, you know, I am a mirage. Pad, you know, I'm catch some of the man colano. The patrol Kotobe Kuma. Apart from that, your molanchi and no man penny.